too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. So open the best media school in Ghana there, and a Too Much Multimedia College. If we say a band equipment apapa, a church for a quadri ewadisium, any air conditioned room there, a band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And location ewo abekafi Park Junction. Fanamba ne boasio na wankasa frɛ na obi anada wa na memo bi nkasa me frama wankasa frɛ abetidi. Ebusuafo yema obi bia akwaba shronko edeba Too Much GH so na ebreyimu bisafo Ghana ha emanmu debia da ensabufo eyiniti ewom nanso bese nam yensentem ni de azemba kuna na akwa atese obi ade na no atumu bia wo ka ho ensem azemba nkro na meka ho asemi Reverend Isaac Owusu Bempah na manu hunu a abesue no so nebusafo enzemi hyase kwesiada a wo ya asori ekoche no wona asori fi ho ede ne ko police station o mo da cell so kwesiada no Monday so yesi efisi ni ba ma tese pay de ahomete ayare alma de nakoto ayarsabe no krampo mu no ka yesi da yempene no kwa still no ba ko da cell se sade ni efi ayarsabe okopie mu cell sade se ensem de ebie pia beto abontem pa matese enya asebketwa na nudo na hu ne se eyono ane fom so no anu akekere na asem na abeso ono anu so ntu on kare enko ebi so hu ne se da bi se na tebia den kra wo yosofo nyame nipa so nyame na mosim ni mu nkwanti de na ehu behia pa se di atu ni niam no at least ehumobro kakra bi bebe mu na mpo ye twiti no ye twiti de se wo nyame nipa na de nidie sa e de ma nti sofo de nko na cells e de niam no eda cells a na se itbi e ma ni do na nsemi ba ye ni nwan no sofo mu bi abetai na chi a se bi akebia ma no nura kra Alive Chapel sofo penny odan no bishop elect archbishop elect Elisha Salifoma ko ba be press conference de to just say en kan pepe mu ank ye hu ne mombo ye temper justice with mercy na ye manu bill se na be ya ne nsem no onwane ko bia o metime de afifie o so fu metime ko na pomudi mu nsem aka na bia ko ye ba ne nie mu no still na akwa se nye de obi ka na mra na etie ye kra ne mu a asem na bibia o ba ne nie mu no wo ba bia ba ponte abekasa ejafa Reverend Isaac Owusu Bempah ne nsem no ewu na obeyi wotra Reverend Isaac Owusu Bempah one na nete bia ba ko one na nete area ba ko na Reverend Isaac Owusu Bempah nipa bi a ohunu ho se tumi nia wo no wono de wo so chinkro yi a wo so for de nka one a sojafo omucha kan sen nanso ni fie o wote no de bia da na ni tiemu wo so for na tesa sojafo di ni fie akoniaba ni fie akoniaba eni kwan krampa na safofo no ebe ya kwachi no kwa mu dia police fo ne fast na ebiem su ye court na omo ebru journalist stressed da bi papa no there is more to it betima ba ne say security wise no or a threat to the nation and ye hwe awasem no ne yenka na ne niam no sa asem ye hwe ne yakudomo su ko ne aka ebiem so no prophet Najugezi one of asofo ye nim senka wono de only prophet ana Reverend Isaac Owusu Bempah ni ne nhia kra no woba beke bi adema no onsem no so ye behwe na yaka ene nsem foforo bi ekeka nsem yi aho related to Reverend Isaac Owusu Bempah ni chie ya ho ene ne ye besi hu nkonya ne atra se ne ahwe ne apɛ aka na se wo hwe wetimi ehu emu nsem adomu su ko yie pa na ebusafo ene de nyame nkoa ene mo akwa live show enti wo ha de a omode ato nkra de fra foforo no mo so emra so na fa wadwe nche no efa comment section na fa ta edumede echi na mabegyafo ene de mi no mo ebedi nkomo wo hwe mensani fa so a omo aye krado pa Prophet Silas ene odikan sa so ena ne yonko ak Abel eso eto no so omo emienu enene me no mo ebedi enkomo ediafa Reverend Isaac Owusu Bempah ne nsem ya aba dodo na efe no na manu hunu no
I will for Mama Kwabo. Mammy, I just Bibi Aboko. Bibi Aboko, I don't know. Ah, it was say. Now, Reverend Owusu Bempah, nin semia abba better point in the can send you rank on Crampono. Moon is saying, me shall see fusu. Mammy, met you at tea for no one here for you now. Nipa be hotel. Yanko points to Nipa Biara, so I didn't feed in out to one. No, your bread, no, I just bread, Atana bread, so no share by this time. Yanko points to Biara. Prophet Owusu Bempah, Samaya, can mammy, very dangerous, very powerful. Dangerous and powerful. Dangerous and very powerful. Because Owusu Bempah, Ghana had no cream too much. Hey, Mammy, as some of your can so be surrounded in a video free because in some of your can, I know better. Prophet Owusu Bempah, or cream too much on Kwana Ghana Hano. A sentence. One, I didn't make us. Or some come my MPP about power and job. So to say Ghana Ham and Adi a Cobano. But Ghana go for not Pacunaso no certain president, Rabbit Macobano. And to me, I go for just a Mrana or Fuma or some running needy. No, Owusu Bempah to also claim Ghana as on Kwana power, on Kwana prophet or Ghana, on Kwana or St. California, on Panay or Sophia or you are Jim that be any fighting me from Ransom with some sa. Because me video in my head, baby, my head, ya koso. all right. You see, I can't answer no Sunday crown on the police for the police for the giddy baby. Only police for the giddy. But also for the Unya Botre. Say you crown ya so there, or Cassani police for the back. And when somebody police for the back, say, okay, me house on Miss Ramo. What the moon call Matumo Safra Maiden, Meba. Because they're 24 hours. Yachiwa, and I say police for both here. You want somebody police for the back. I saw my say, okay. I saw my work at the tossum into your quack. You may invite to no idea. Wababa. But also by pardon and Crawford and also the money your mind, yes, sir. Only police for the giddy. Oh, but this the time I also Owusu Bempah very careful. I want my gun. You uncle for you about Owusu Bempah was ya Baku Adubeti. Anna Matata and the San Crawford and Motuamo Canon. Also, be very careful. Ah, one more way, one na so for get wa. Adubeti Anna Matata. Okay. Wouldn't say a chi Owusu Bempah Matata. Matata ya china kan but Adubeti you should do better be by this time. O kan confirm you know mo dwan no. Also Adubeti Owusu Bempah ko confirm grada fie no. Adubeti na kita phone na no o kasa we no video no. O no twa video. O no twa video but na we share Adubeti ehu no. Wo jane. Adentia so do papa na se papa na. Ona obesi oni Owusu Bempah enkola no betena se ofia no mo konfo agrada wasem. One konfo agrada no o TV station. Me mo the TV ni de be ka I too much TV. Yet me nko obi di asem. Okay. Ye ka too much asem na ye ka. All right. Owusu Bempah no na konfo agrada fro Owusu Bempah se Owusu Bempah ye no offer. E no offer. Adentia na kwaya na konfo agrada no Owusu Bempah wi lateti. Wuntemuntie. Etie. Okay. Ba de ti na ne asema bo muntem ma na me ka asem cho ye wasumasem ane hintasem amu yantafo be very different deep asumasem ane hintasem obia na se kire okay kwafo agrada nim so onu Owusu Bempah ya de bi a e ba bonten a wanhwa Ghana no nkofo bi wono asofo bi wono ngi omunni ana kwafo agrada so nim se Owusu Bempah ni na ya de bi a se ba bonten e ba bi so Owusu Bempah you overcome e was ha de kro no into Owusu Bempah is so intelligent and a confirmed and so is intelligent. Only an intelligent from you na ede. Esia. Only nyansa for. Only nyansa for. Okay. What's that confirmed that be ka assembly? O se so ni no oka assembly abone Owusu Bempah ni na di wo man ma. One shot Ghana ha no. Ejaba to Ghana. Sir. Owusu Bempah na near to president Akufo-Addo so but me twa Owusu Bempah na no pay na wi yi se. Ama Owusu Bempah for the to president so because president the Medina and in the bedi. I'm Owusu Bempah one. Also Owusu Bempah very careful man. You come to be at me sama me tiba tiba shan come o ye meso. Sir. Betima shan come on. But no do shan confirm my mama. Owusu Bempah onya si prophet o man Ghana mu. Okay. There was so for every you sorry for makuwa. Your archbishop of Wẽap tamu ha. But what dey o papa na mo nkasa. Owusu Bempah claim too much. I was so brand no wase. Because enye sem baby na wetima ka wa ha. Okay. Owusu Bempah kasati asofo bebre o man nim so at the end of the day no asofo ne bo wa sori be mo usika anu waje. Mom dey started by. Mama chere wade me fo nko ba bia yenya asofo bi Ghana fe Reverend Obofo. Owusu Bempah be kasati a Reverend Obofo no so at the end of the day now Reverend Obofo Owusu Bempah to Reverend Obofo yire siara be da ase.
Adentia. Also, my power so this that time. Also, my power so your sofa no page and so brewase. But one also my power so confirm that page and confirm that satire free a common no. Also, my power say there be me no be any issue no my Ghana man me come asam yeden. E mame. Because na confirm that in the TV station so e kasama Owusu Bempah. It will be a no Owusu Bempah no problem. You no confirm that the problem. Sir, call her for it. Obia, me say confirm that call Owusu Bempah so no confirm for there. First or call Tom nyina. Asofo, mame, very dangerous. It is this that time I was saying many police for na kabin jo Owusu Bempah. I swear heaven and earth. eti mum predict Me say Owusu Bempah, I swear heaven and earth. Hey, David, mame, me asema me ka tell na say e won nua sofo. Mame, ya osofo na ya osofo. Sofo twa ne yonko gu de nya sofo. Sofo twa ne yonko sofo gu, onye sofo. I swear heaven and earth, mame. Kame ya police ni wa my Ghana ma ko Owusu Bempah kame me nya no. David. Kame sa jeli no kra. Obesa jeli na kan. Okay, e de prophet my fancy na yenko Archebel so Archebel Sister, mame, ejara no ayeshi o. Asema me bra sofo ikan no odeni. Because you show on my mua niema ekokoso no. Ansa na charismatic beba kra na ye papa sofo bia mo ni charismatic bae. Ansa na wo sofo pani Owusu Bempah ansa na wo so nyame adom ni be to wo so a Owusu be di a kire se Owusu be nyame adwuma. Enti why come say obetumi atwa sa sofo ni nyina egu. Okay. Obi a me ba cho gina ho kakra ma me ne di kan for mo ba ye obeto di charismatic bae. Yeah. Ultimate na o TV show e cassette ya. Me dia ye me ya ne say at least sofo pani eti o kasa. Dia me ya ne kura se ne ma no mu di na chi na mo so timbet na TV show kan sama sem fata no. Enu na du ba bi atumi ye me ya pa. Okay. Enti nyame djuma ni mu no eye emre ne ehihye ane ye di ye djuma. Oti ase. Aha. Enti edu ba bi ne se nyame pagya na se wo mre twem ati asese me mra twem. Menya bibia ma ni pa hu no se wo da so tia da bi. Eye time and season. Enti se wo time no season twem ati na kire. Na yen na se marante na se nkrofofo fra nyame di omupie no omumpie. Ba se wo mpese obeti asese wo time atwem ade bia nkosasem na obedi. Sir? Yeah, sa na tie. Hey, nenti odi for time to be twem sir. Na say odi for the 52 enim say wu a. And then the okọ na the Bible say ye wo emre edima bibia asenkafo. Bible say ye wo eda ye de wo ana ye wo say emre ye sanso a time to born a time to die. Ye wo etama ye de bedua ade ana ye wo eda ye de ade no befifia ma ye twa. Enti as far as awe nipa ne de umre betwem. Yeah. Yesu Kristo ba asase so no obeye de wa asase so ba emre du ye no de obeye wa asase no so atwemu ma ne ko soro ekofofiri another mission e wo soro enti as far as awe ni pa die but anti o wa asase so du ba bia wo mere betwem enti sa wo mere twem etwa se wo se utimiti asese bi mere twem enti se oman yi mo no adi for bebre mere twem ba omo de keke ena etete nkola na ye ba no enti omo ma mo kwan ma mo omo pese nkola ne be ye adwuma eti munya na nka empinfo no mo tete munya na ke munya nko anyese enti on problem muti na chire no omfa omadom ne fanta nkola na echi okay uti ase mati wase na professor as me say about subiem obe yi na make na sem so aba bonti abekasa a member of a group bi a wo mo Ghana from national interest movement so my munya some di kan di ehia o man no movement one or a member of it na nidin di roda ayana wo betna dwumadie so TV dwumadie so na say wo din ko fa revenue schools me so one na ti area na de bia da wo de ni ato foma wo hwe pay bo na soldier fo wo mu dia konya ba woni fo bo na pick up pie fifio na soldier fo team na say de papa no like oni a soldier fo na say o mu born on ho ban yo say or this say betu dey no dey two just say na en semne sifatene de anamo wetu na tese na so for nkito ti mi kire etuo ni akudie e wo video na betima ba se betimi aba se akudie ni bi be woni fie ho ni asoro nti a police fo nkonko enhwemu oni mami ya jo mami remember keke mami me twa wa no mami ni so ni ti area ano ni pa bi obi be study wa the two area ti ni study more than there o abonten sir because mami fa se me ye kronfo ti area mu area mu nipa me ni ti area no mu se da bia so ma so ye kronfo da ti abonten so do be da wo se me ye kronfo what I say the mami no ti area mu who se police pick up ekoba pie ba mami dey wo monitor no se da bi they tell na police for we yourself for police for pie ba soldier for pie ba aden
because so for the only police ni wo twaka only twaka wono bible na wo twaka what I say it's mama no nim de oka and onim de ohun na no so ohun de odi na ni ade ahwe because abrabo aye bo mama fa ne se Owusu Bempah ti we fa so te ye fa se ahaye la pass Owusu Bempah te la pass na me so me te ye fa se ni bo town la pass ni bo town mu wa kwan bia ni amu wa it is a metme monitor Owusu Bempah metme monitor na se da bi Owusu Bempah da biara da no police for pie fi ni fie da biara da asoja for pie fi ni fie abanse na ni police for na atwa police for ni soja for atwa kan mama yo ko fo bo betwa dress it so me police for mo ne police for oh all right what is that so police or the dada mama twa video na e ko so no video ne ko so no twa ko fo na mu kita tuo o me police for da no me police for o ko na for we etuo no flavor o se Ghana out me tuo legalize mama before so balance is tuo your process I do ba fam eno bia keke na dia tuo se ne nsem se mama te so for na to man boys no mama forget say so for na to tuo man boys se tuo na so for to man boys no so for no to tuo na ye onipa kura we yisu tuo na e won se ko for di tuo ne ye de e mo it's ebe nhwehwema hu se da bi nipa di tuo ni ma nipa na adwum ye pepepe ana se na adwum nye e di tuo ni ma na obetimi atu ni ye ana so ontimi ntu ni ye what I say no bia keke ma no ti we metima so so koto tuo ye fo tuo ni so sem ko sa because e di tuo ni ma ba hwehwe mo se da bia so ma se di tuo ni ma no obetimi yisu tuo ni ye ana so ontimi yisu ni ye process it bitimi koto tuo keke fan so bi nsem se nipa ma to tuo keke na ma last tuo ni abese wo nsem nipa se na adwenye papa minim ma to tuo da se so do la pasa tututu no kuni nkrofo da bi o se hwehwe mo se da bia so ma se di tuo ni se nsem ampa na adwum do na adwum ya correct onye bodanfo na adwum Canada ye nche ne da ase ne di tuo na eden ase ne nsem onye bia keke na di tuo se ne nsem it is Owusu Bempah ne nkola kitatuo so tuo se akonfo dada pe won pia masa nonsense kwasiasam threats na mo na sasam na the threat na no kwasiasam mama yeso bia o man Ghana because o man Ghana ontimi fa kro ni mobo Owusu Bempah person kire so no kwa na ye Ghana or prophet masa da bi onya prophet nso obi Owusu Bempah nkom se ne yesa no ye be nyina betima se nkom onya prophet nso obi sabe ya papa da Cameroon na se mu nyina ho papa mesa o tabe mu nyina ho ba da se o mu nyina ho ade to mu nkremi no Owusu Bempah person kire so ono kwa no Ghana or prophet me chewa no but mu se nim se reference ko Owusu Bempah biri bi etwem no o ko akwentuo so na se o hia ni pabonifo bi no mu kretu anke no mbeso mu fa nini mama betu ja mama chewa de mama meba sa na Owusu Bempah ka se o pie ba bi no ko be o tu kwan na police o fa evidence mra evidence bi ani ya akonya evidence obi tu show so no obi kuma etu ba no hospital ho ye hospital be no Owusu Bempah ye kire sa mpa Owusu Bempah ko hospital we na ye shutu na etu ne bon ha e bon nsa e bon awai o se nkofo be din adasa e ka mama aya danse no nkofo di ye evidence wai adanse ne obi betima di adanse di akoba ne nua mama ya metimi di sika ton obi a mama di adanse ke mama be di adanse amame mama enti o man no obi betimi atrata sheda ka se nkofo ba me so be kumi mama dey sisi mama meba meti ai se mbese me framing news na news ne ba bontia metima sheme dem ma frame nkofo ya keto se ma mo ka se enu adapa akrofo ba professor latifie o mbebo obi jona tuo na nyame sa creative simple cra man is very simple cra but Owusu Bempah no man Ghana this the time also man Ghana e hwenyansa unu nyansa na e ka kire o man se Owusu Bempah nya sofo nse obi a o Ghana ha eni die ne de man wasinya o nya mduma macha what I say ye papa bi okumase e fa no pamwo papa ni ye nya mduma no Owusu Bempah nya mduma but o ma matata mo ni o hu mu be kaseti a ye papa o pamwo o man kola nkitin e kwa ketwa we this the time also nkura ketwa no bo Owusu Bempah no pamwo bi a matata adubeti eno mo chat platform so mo ye prophetic show also pamwo bi a ezo mu no mudi o mo na papa ni di o mati ade bibia nsa pata na papa na ko wie ba bi o wie no ana area senso no ade ba ko be bo ne se nkrofodom atwa ho ahia no so obeye powerful agire omo so obe hia senso agi na won na mo atwa ho ahia no so man na ka se mi kiro adubeti matata omo yes very we ye boys bia omo ye very dangerous omo ye cameraman omo ni ma de mo pa o mama me ti small boy say me ti an
Bami asofo wa Ghana abia no oni me professors obia no oni me. No man nante. Me no nya na me na me no man nante. Me no nya na. All right. Ghana asofo bia no obebo me dia oni me na asofo afi na atese no nkola blem. Afi na wo ba. Kochi ni matata yi de no ma ye ntia ugidi se wo mu ni reverend Owusu ko. Mama che wa dia. Konfo agrada. Metie. Konfo agrada na konfo agrada on. Oye program bi o Sundays me mo program ni Sundays. Na program no oye no obo matata. Obo adubechi obo ya papa Reverend Owusu Bempah di was our program no so omo nyina yom ni nua Owusu Bempah no wofa okay bad thing na problem ba mami agrada na Owusu Bempah sa go for adubechi ne matata ntia because mami no kwa class ye ne be ma bi uba e bai ye fa na apia so be biblical e be kan semi ba sama biblical be kan ne Owusu Bempah wo say da bi Bebre kada sa ne konfo agrada akobom pe no se da bi some yes smart me hu free na me hu free ko ni mu fast me hu ba ma me kaka se ni me se asumasem anya intasem omo ye tafo be mu che konfo agrada nim do ni Owusu Bempah den aye ana Owusu Bempah so nim do ni konfo agrada den aye nto Owusu Bempah ne person be kire ne nkola no do ni konfo agrada den aye ana konfo agrada so kire ni kun de oni o kire ni kun de oni Owusu Bempah den aye because obi otimi ba bedroom man otimi ba Owusu Bempah na kasa no ntom otimi konfo agrada otimi run the bedroom and sika run the bedroom sika gari ade a konfo agrada ye ni Owusu Bempah echedi ana the last time agrada mo evidence mo agrada say me friend professors ma so ne wo bubu asi dodi pa bia no me say odu beti ni konfo agrada ni wem na minimum Ewusa for ensem wo bia se we de wan to ma no otu ma no omu no mu ni mo masem ene wo ma kire mu sa na ensem no ko benia no ewusa for akwati se eye Reverend Owusu Bempah ensem na kwa political ena sa ye susuma sem ya ka susuma sem say political side no communicator de ma NDC amanyoko no lawyer Sami Jemfi wodi nsem bia betu dwa afa Reverend Owusu Bempah ne chia ya che no ehum na ono so de no ene se Reverend Owusu Bempah chia ya che no ni bela ye pese de be ma ne nyane nye se kwan bi so no wafum mre bi a chen so a ke se ye mra no hwe nye ntini ya che na ke se ma no kwan ma ne nkofie na emom no kwan bi so no wodi atu just say ye vice president owura ba umia won tai ne chi wa kwan bia so a ke se waka ma manfo ate se wonde owura alam chairman wonu ano peno enti wonu na create confusion between one MPP amanyoko ni ntema ese dodo na epe ba umia ntini ese wo ma fa kwan bi so china so ntenu nti wakopie mu ewo police officer wogine hu bia enyi ebusa for asem yi de edani akoyi political and spiritual ba yeba kotie lawyer Sami Jemfi aba ne ba na te se ye de komo na to aso ho papa wan ya kofa no oh me body unim crash me and they say one prophet lead ba wo mi agenda and you say Owusu Bempah so ne na so ko so omo pe ba wo bia omo pe alan na ebe ya alan kra de ne komba be defend ma it is muntu kwanto kwa na o enti wo no ye pe wo dada na kenya sa okonfo ba na wo hu dipa ba kwa wo konto kwada wo hu dipa ba kwa wo konto kwada wa charge obi say obri ni suban a wo ye ne betinya bridge de na ni bakona no ni eyiyi no a omu provoke each other omu threat omu defend omu no we say wo ba meche wa we say wo ya me say ade no no de obi anche no ntoto na no who says na omu ka tra no entity so because it is not about any rule of law who take. It is not about say IGP no so believe in rule of law I want take it in Japan also you no nonsense manner e man tell no mo DSP na nka group no nche omo kind in expiry date no ko chi omo attack a court of competent jurisdiction Kumase o di amon ko mon to kwa me me mam say Owusu Bempah na ma na ko kwa ne ye ne ta me mam so dia dia wan fa ne ho ama wo mo an se mahama an ke kasa ansam na enka o mu nya ne sei iti omo nenya so be pia ba no asan so aba be MPP adwuma e ono ani jejereje na me ba mamrusa kwesi yo but me the point ne say they should stop deceiving Ghanaians to say rule of law na ye adwuma. The only reason why Isaac Fremanopé decided to talk and say we need to expose that thing and your rule of law be na ye adwuma ma wo ta man ko praise IGP ni aban o ma ya de enso emre bia ni wa ye adwuma
emra yi adwuma enka omo e wase ye chi obu okrom ha enka nya bi ni enya mra bia na ye adwuma NPP mu ntokwa na asi between asofo ni asofo bawomia ni alan yes Owusu Bempah mpe we omu nim se papa no wo mu ho nsem wo de ba betu dwa ena je se ono so nani adinti yen kenyina wakwaka yes ye wakwako defend do or die you said yen ene ye beka wano atu ni agu mu fi na enya saa asem wa ye ka ho asem papa wan ya kofa no oh me body unim kwa chain it is one prophet lead ba wo mi agenda ene ye se Owusu Bempah so ne na so so omo pe ba wo bia omo pe alan na ebe ya alan kra de ene ye komba be defend ma it is muntu kwa na o enti wo no ye pe wo dada na kenya saa okonfo ba na wo wu dipa ba kwa wo konto kwada ohu dipa ba kwa wo konto kwada wata aje obi se obri ni suban a wo ye ne betinya bridge na ni bakona no ne ni ejiji no a omu provoke each other omu threat omu defend omu hono we se wo ba meche wa we se wo ya me se ade no no de obi anche no ntoto na no who says na omu ka tra wo no entity so because it is not about any rule of law who take. It is not about me say IGP no so believe in rule of law I want take it in Japan also you know nonsense manner and not tell omo bu DSP na nka group no nchi omo kind in expiry date no kwachi omo attack a court of competent jurisdiction hukumase odi ya mon komo ntokwa me dia me mam so Owusu Bempah na ama ne ho kwa ne ye ne ta me mam so dia dia wan fa ne ho ama wo mo anse mahama an ke kasa ansam na enka omo nya ne sei iti omo na nya o so be pia ba no asan so ba be NPP aduma e ono ani jejereje na me ba mamrusa question yo but me dia me point ne say they should stop deceiving Ghanaians to say rule of law na ye aduma. The only reason why Isaac Frame and Ope decided to talk and say we need to expose that thing and your rule of law be na ye aduma ma wo ta man for praise IGP ni aban o ma ya de enso emre bia ni wa ye aduma emra ye aduma e go mo e wa se ye chi obu okrom ha e kenye bi ni enya mbre bia na ye aduma NPP mu ntokwa na asi between asofo ni asofo bawomia ni alan yes Owusu Bempah mpe we omu nim se papa no wo mu ho nsem wo de ba betu dwa ena je se ono so nani adinti yen kenyina wakwaka yes ye wakwako defend do or die you said yen ene ye beka wano atu ni agu mu fi na enya saa asem wa ye ka ho asem kwa ebusuafo na ya say lawyer Sami Jemfi ene yakotie no ede abe na lawyer Sami Jemfi nsemo o ken abeketi new twist because amafo nim say eye video ba bonten a video ni mu na say hu say mrantie kredro edina eye okonfo ba formally no yo konfo as say oye Kristo ni ni fie ya agrada ni fie na say wo mu edina won na wo mu ase wo mu pekwan ewura ni fie ho na wo makodi ni bone a eno no beto dan na echire yete say yakochi Reverend Isaac Owusu Bempah do na aka say ne na ya say wo mu bie nti ene yakochi na ja threatening and what threatening obi na say the see no lawyer Sami Jemfi so de beto just say NPP amanyoko no wo mu se fin sem ya sha ma ye osofo peni ne nimegu ase amatete osofo peni other cells na wetimi other cells a wo money bill because of ne supporter one supported by me hono kakra na manfo hu ni say that's me but maybe sir mabejafo na me hu so omo agents efa ensem no na me sha say the film hu prophet asem ye Kenya won say the first one suma say what o see intersem ne suma sem ye dia fam ye ni say aso amanyofo so di omo agimu bia lawyer Sami Jemfi o customer NDC ono so dey betu just say NPP yi o maso because womo ehu ni say won tai ba omi echi esi anu ono a pese won tai alan chemati echi omo so mpedi senti eno anu mo anam so mo metwa na bo oni omo ya adwon sa kwanto mame nchire wa de me kan kasa me ka kire wo say nana akofo ado so fuma amra betimi na ade edi ito Owusu Bempah manfo wani nto akofo ado so nchire say odi wani ato akofo ado so na odi wani ato akofo ado so me ye bibi o mani mu akofo ado o ba akofo ado betwitwa age me there be akofo ado bra betimi ni akofo ado adi se no say fata mame ewiase atim eye ka ewiase eye ka ana ati ana obi efro iti ka de panse ye ko panse ye bia ye fi la pass ya e ko ba bi ti se ka so a obi atu malam junction wasi obi betu botia no obesi
What's a small obesi? Into a car team. Into my phone to say, I go for an air driver. Into I go for the air driver into some car as a man and as a man swap. Make a tackle for the cemeteries over packet can imagine so. Debbie. Yeah, quite Okay. Because maybe I call your destination, dear Dienty and Eddie. Yeah, and it's your Dienty Yako. Be the ultimate can just say, if you do my dance, wagon shop, you do wagon shop, you do my land by wagon shop. Unquade. What was all Chessa, Unquana can, Muntunia go for the Abba, company can, and what was on the Chessa, Unquana can, but baby, I'm there, be my man, I can tell Brabum. Into Owusu Bempah. Offer you been said at home said this is the time to free up your free bar. Oh, share answer. Offer answer in dream said there be. Hey, tell me the two of fathers so crown. What do you try day? And Jimmy, tell me the two will be paying be so police see Adini, but even the two by for minimum until man Jimmy, dear. This is the time also be sharing answer. Number didn't answer and Nante, number didn't answer because you can't Bible said. During yes any father for obunu nyansa da odi kwasia father for no be kwasia nyansa crown dey unya bi to Owusu Bempah this the time also Owusu Bempah unu nyansa no ni nyansa tu anamo odi nyansa kwan so na tu say amanyofo no asema mo ka no na me kwa no mo ya den mama me no mo ya dey say amanyofo so county no onya be onye me no mo ya den because we are sofo onya manoni politics too much mama we are sofo onya politics onye manoni so for the do lame can you yon kwa so for na nam but the thing person di won sha politics mu too much eso ndo shan conform mine no oba ni di okọ ni mama da bi and obi atimi se mama tie metima shan ko akọ ma me fie akọ papa fie nso ma meka nyina be ju nsam ye meso kasa na maka de mahunu ene de matse na na de maka na de efa o mine no se yenim se o mine mama nation prophet mama ye metima shan ko for mine ho me tell metima sen come for say next 10 years ebe Ghana pipe be free water be free maka the president bi baba ya me metima mama so aka say nkom na me share no aya ba mu aya kom say okay it's Ghana ataba na NDC tisoro na Ghana na ya feda because na do so na ya den adoso I just them it was look smart nyansa ya smart ka say da bi ba me nya smart na me nka say MPP beba dum so betwem Inti MPP buy a pen or say oh my son come show the man will be at me sir. Na say 2016 there is na 2020 2020 there no 2020 there 2016 there back o kan ye. Then they say if enu campo dum so kan na me yi ma kwan ya. Mama chira wa dey predicting it. Me ba akebe me ba. Mama chira wa dey. E be ye dem pass a certain president e be free so. Adenzi ajeje twa asen. Onu ondo Odibroso 19 years me pato me da say okay president Wẽns me papa yi ene atamis kofo be di say 8 years we so be di say atamis be di say onu obetra ni we ya na ono wu ya na mama so be den e be to aso ana mama sa tena so biem nti do time e be dem pass a certain president be free so nti come say we e private ya president na to na say mama wo no a certain president mama dey tell mama no onu say da bi mama ngi o mama pese gidigidi ebesi o manim nti mama nyi ntu mu saa ana mama ye dey agi tu mu because now cheta ma ne ye bobo aba na adenti na ye mama no obebo wini we no okotena demu chai ansa no oba be kase da bi akofo do wini na intasam e wo ho what I say it come say the timik say to wo say MPP be wini NDC be wini Barrier papa Owusu Bempah ni bibia sentirim se da bi me ni akofo do nenam me ko akofo do fiat anytime sade na mpeso Owusu Bempah yi free ni tiri no hunu se Ghana hanya ne dia se oni mampani ye adamfo ne I don't just say bibi to mampani betima to charge all right what I say I don't just say bibi to o mampani be kan me ka say wa frɛ order say wa frɛ fon ko afrɛ say munyi Owusu Bempah and ye che wono no president onto onye na djuma na mampani kro ya so no se o ye bibi na wamfa no so no aso timi yi wo mawo ma me se mampani ye bibi na wamfa no so a emfa ho because ono de no kita oman no ntu so ye bibi no wamfa no so a uti ni mampani nya pe ma mo ye civilian uti we se bibi eye wo ya na se bibi chiro so akwa che mampani ndru ho da
Adam say because on assistant president. What you mean can fa phone from say okay sister bi wo Kaswa Liberia camp sister bi wo o say nsuo ni won ti mo ya fast nko fa da bi and they said this year I said fancy MPO ho atwa meta e de akọ e kire say Mampa Kaswa we ni ho nsuo ni ho na akofo adokra last letter be kwakodu akofo na process afam ase duro no nti Owusu Bempah think that time also Owusu Bempah twenyan so de nyansa bi sem trim say da bi o my Ghana anya me dia o my Ghana no e obi dia so bi nsa me ampasa me tromanim but your president odi yeso nti say me ye bibi a wo say me for process and say me fa mara kwan so say me tibe ade aye bibi okay nti say wo so ko konfo agrada fie e ko che konfo agrada di kan ko police station and I say di kan ko headquarters na ko report say konfo agrada ye me sei waye me sei na ko ko wo ko be twetwe ma sana da ko to na ma ye de ko e ko ni fie ba do ba four boys afa ni ma boys afa nkofo e de ba ko konfo agrada fie ko yitu ko shotu na hu ni ma boys wo mame intasam na mitem say ye wa intasam ane wo tuasam sa me nkofo mo ko hon mame mitimi nkasam njiro minimum bia unu mo ni minimum bia wo mo video ni mu ni bia di akwa no kita motana no di twa enu se no minimum no sa minimum ne pa onu eni ma boy no I say bi so mame any asem dey be try den agato because your child life program okay ma fa for friend sisi a me try be akwa no wo okay so ma chinkrofo ma chomu nyina ba da tin adu be mata adu be ti adwane sa adu be ti adwane ne ana sa adu be ti adwane a adu be ti this is the time Owusu Bempah free says wo ba na so free be free ba opam adu be ti okay akeba film kra akeba asem there adane support won ka she crash asem ni ya mommy ena ye nyina ye kan wa hane se emra de ye nyina se wuti ekromu ababi a wuti bia ye wo mra wo sa bia ye no even asori a ye wo mukura no ye wo mra ye wo shisha there are rules and regulation our environment babi a ye wo bia and say the gaze the crab e kase papa yi waboa enti ukrampo na nya hwe krampo no boa waboa no yemfa ntoto boni a wedi at least obi enim no nti o kaso obi na ko airport kra obi be fa ha oni obi enim tade ti no mo ye ne chenchena tense wedi boni ye hu no video nto di boni anti fa on no sofu de oye fa on se no bompa ye ma aman aban yote so wedi boni a ya che na anti ne ya che ne de ko to sales ba oyima ade ba kwa menti ase ne se ebere odifo kasa no kasa mi se etuo ni na sefo anye se de odifo no ka even video ni mu kra etuo ni weapons a boys ni kita no akasa bi se bi onka ye nyan mu full adifo nka ani ye fi se nka omu na mu ta kita tuo ba wo sofo de okofa body guys se omu kita tuo anfa bo ho banya de sami amiti anasa yo asofo 24 wo oman yi mu a bebre agi edimpa na so omu na free
Omunama omuti omukamu free. No bodyguard, no obia. Now so onipa the moment I obehu say odi bodyguard edi na chi bebrebe no wa say bibi entia bibi nkoye won bibi enkoye won ho ana say ade beti anado ana say bibi boni besi ewiase nso esi anado ade ti na Bible say na papa bi kogu aba okoda ye no ye begu ababoni nso ewom ade ti no wan begu ababoni no mu ewiabre ana oba anadwo enti anadwo ne mu no ana nsem bebre esisi nti anadwo nsem so nsem ye sa anadwo mu nsem awom enti ba akebe me ntwa no mama me to aso kakra anadwo asem a me nyan kofa ba me kire wade konfo agra na be ka asem bi because konfo agra ni Owusu Bempah case ani ye ka konfo agra na be ka asem bi oso onu Owusu Bempah timi kunipa ade se botom de otopuma najo wo kan da ben mama video se bi ho agra da mama video we unhun we mama social media konfo agra da se Owusu Bempah yourself bi okunipa de kotopuma najo sa ema hu show mu oda wo host me bi so asema wo kan na me kasa okay me na me kasa ema hu mo me na me kasa me di professors ma so no obubu asi ene akra academy na opposite me nsuro me na me kasa na botra me na me kasa no nti who am host me me say Owusu Bempah kwafo agrada say Owusu Bempah ti me ku nipa de sebotom ekotum epuma najo ya say takrade enkura me ensa bi yeden ayira ya say Owusu Bempah ni mu bi takrade omu ya fo maiwa 9 no omu yira yen that time say Owusu Bempah ni mu bi that time ka say Owusu Bempah ni mu bi ni say what Owusu Bempah ka say nkama me fo ni to anamo ba Owusu Bempah ni nchan a enko be kire bebi ankura ne den ewo eti wo ka say ntu onim hu bi oni mu bi ma me na so odifo obi ba na so e fo akranche otimi chen ma kire wade ye odifo Amos chapter 3 verse number 7 asi Awurade Nyankopon nye bibia di wayi na gina die kire ne nku adifo Owusu Bempah we Nyankopon nyi na di nkire no Owusu Bempah be se nkomi fa ye papa chief ma ho Owusu Bempah ka so unu se nsonoma kitabuta na nsonoma ne be hwe fom pe ana nsonoma ne dane chief ma na buta ne so dane hwan mam chief nsonoma ne dane tani adane chief imam buta ne so dane hwan no de mante do kan mo jima mtse wa yintasam anya sumasam nti this the time was say a konfo agrada Owusu Bempah kopa konfo agrada achaw na niema bi wona konfo agrada atwa so ontimi nka biem bo Owusu Bempah peso tse so ya homaso ne nkola adu ba achimo ene matata ene omo ka ho no etiwo kaseti e mame ana me yasa me we be ma na kaseti oba e je me yisa because oba ana wo oba no oba kro ya so wo show no so ne nsem a emu nti mame mkire wade okay konfo agrada wa me kaseti Owusu Bempah da konfo agrada me kaseti Owusu Bempah da de ma konfo agrada me kaseti Owusu Bempah aya manase ene mata ene apia isu ne ba en ene osofo Andy Andy ana wo obofo no asem sui esi ye no ana ma konfo agrada be kasa okay what I say ana ma konfo agrada be den be kasa because manase record Andy ane konfo agrada say obofo ayesei no matata ane aduba chi nim say konfo agrada na de sa audio na den aba out okay ba konfo agrada so be kire mu say da bi enya me na de sa audio ni ya den aba out ana manase so ni Ghana manase tu kwan ana manase so be kan say da bi sa audio na mo kan na me ana me sa audio ni ya den aba out na mami agrada no o papa bi papa no rate ni din amankrado what I say amankrado mama ne amankrado ye den aye baako asa amankrado ye ni nua ba amankrado no na mama ne amankrado di nkomo bia de ekoso bia amankrado so ni manase ye den edi nkomo ana manase ka ti amankrado say sa audio na wo expect no ene mama ne de bae na me manase na me audio ni ye den e bae ana matata ani adu be ti fa chire ka se da bi mama ne de audio ni ye den e bae mama ne so ni mo hwe
because Sata na Andy Manase any confirm that in office or so baby na mama na come no so no not my friends I'm not crowd new any hobby what I said see some what they free I want the free okay it's some assassin you want the free and then I make sure when tasam chira say when you tasam any sumasam I find I make sure mam I want asam here then extra free here into confirm that anything is so no na manase omoba oni osofo Andy e ko confirm that antem na manase ni kitafo no record say na manase call Owusu Bempah fie e record no ne na Brown e ko Owusu Bempah fie mo ko record ye e de to syndicate to sana net ye omo de to syndicate so no sana net ye te manase call confirm that fie ni Andy ko no na manase kitafo ano de record confirm that there's some beka bia manase recording nyina ba confirm that so look smart on the one record na CCTV camera ye den I want asem nyina free into Owusu Bempah ne nkwara no anya careful anti asem ne mu ye ana odi adubeti ni matata ti abatena prophetic show so e de kaseti confirm grada ana confirm grada so ba e bonte beka se da bi insem na mo ka to so no minimum hwe anya ma na mbe sa audio ni e den e ba bonte okay enti kana ko so Owusu Bempah nya botre e fra confirm grada e ba fie ka se oh mama mate asem se mate se no kre na confirm grada so ayede atire omu na Owusu Bempah no wate ase ba Owusu Bempah so anya botre ala tira Owusu Bempah ka so na apro unko se nika e fa me kire so na apro na se ampa sama confirm grada ka so na ya oyada no kre ona se ye hunsu wa she nika da ne birthday bi ma me birthday se nika wen oba ye so Owusu Bempah se nika da da du hu da ye to asun fi ho okay na asemi si ye na je se ko benua ne baba ko oni no wo aso ne ba na babo nti wa besu akase no ko fu ba garden nti on wan ma me ba mi twa no me ba so oba ni tim besu obedi oba no ho ya adenti ya that say be adenti na papa so jina so dem bodua wan kan to papa so onja dua bo ne bo eduabo no adenti na papa jina so dem di anonte wo ye bofo bodua ono se ye di ni bone enti si obodua na so ho kwan si obodua no de bi so ma to me kura nka ye no secret ye no kukuom what I say adenti na wan kan ten so onya botre ene se duabo no onja duabo ne bo what I say okay adenti wan kan ten so onja duabo ne bo ana wo ka ten se ave ya be chene de wo di confirm grada ho ya e so papa na bi ka di ni ho ya ansa no akọ because papa na be gina so re dem e di anot we de bia da oyida si wo Sunday bia no bodua Sunday bia na anot we ama obi kura wo na so re dem owu ye because of a diabo nti o se send nipa ko na di information e koma confirm grada ama nipa wo so re dem ye den ewu ye as a prophet you as a prophet you are here to bless. Who is said diabo no na asha senya susaso diabo na nya susaso Owusu Bempah so se dia we because okay be me ba mama no si no to aso because me fire na e ba no se me ba okay be to aso ejuma mama tell ade me tie o diabo na Owusu Bempah boy na nyam because diabo eni nyina so no enya aduma what I say because onu mama no watemu oni mama no wo asumasam oni mama no wo one mama na to dia no wo ade wedi da mama na to petrol go kan mu da nti ukobo mama no dia for what onu do onya ne papa onya mama ne papa da onya mama ne papa da mama me tell ade nko Owusu Bempah mama ne papa da nko mama ne metena be asi mekanto se sika gari na meya no wo ne una tedi o member ba won chen o member matata adubechi ana akwa kan wa akwa na me kan e go fo bomuti mama me throw bia o a live program se one na wo kan wa mama me come say no na wo kan e bu sha fo na se na mo hwe no ono asem wo ke ni a ono anim e no odi tudwa wa ha o e tin se bibia ni a ono na asem me gire mu as host na me tie do no so wo kafa ensem mama me say adubechi me tie o matata Owusu Bempah pa mu sankrofo yi some boys o pa mu bia oni tam e be che Owusu Bempah Sunday no na adubechi ya sole e wota we friends we say small o no Owusu matata ya sole o say achi Owusu Bempah pe o ja mark le to o ja ne ye e be si na ye hu matata no o ya solo dia so me say adubechi no ya asole no te say achi papa na achi ne papa o na so we gidi no ja ne ye ba de ti na wo kon go fandra da fi o na kita phone na wo video Owusu Bempah nya careful nkura na oni omo nam no asofo ne Owusu Bempah nko asofo ni nyina omo nya careful nkura na omo ni omo ye den
enamo ebusafo yenkotie Reverend Isaac Owusu Bempah ne baba yi a waba be kan sem e dia fa na arrest na oba yi ba ye no say nti Owusu Bempah pa ne ho aba asem a na dofo nia paw no wo kire wo so wo ma frɛ eba no MVP amanyofo wabubodin chema wutumi din wo mu bi ebie mu nso wabɔ Sami Owuku Ewura Sami Owuku ne din wo mu bi wasabɔ ye mampeni esu edin obi say nti wo mu nia wo he papa nti wo mu nkai mpo ebie mu krapo no Reverend Isaac Owusu Bempah o kire wo so waye papa bebre ediama amanfo wudo bi a wo mu nia wo from a wo mu phone off etu e de wo su ediapa wo mu metimi aka no ebi so wo mu mra obo Kennedy Japan Honorable Kennedy Japan so di wo mu so mra no meboa Reverend Isaac Owusu Bempah saa so no wo kase nia no sa kai na na agrada say nti wan kai kra papa Reverend Isaac Owusu Bempah di ni din ayama oni din se so fo no wagina mu na wo ebra asem ba ya asem to wo hwe se asem na to wo nia no obetwa adu afima de se de ba amanfo so bi ntimi amba so na se ebri mu wutimi ehwe e ma papa iko oteti mu se na se na na agrada no so no oni no kre oni wiase mo ba na bisafo oba ni nsem de wapa yekotie bi emra sesia MPP for Monsolio. MPP for Monsolio. Na kanipa waya mu bone de mu party ni de ko Owusu Bempah nka ho. Entenwa Ghana police. Etimi bowura papa ne promise bra wo ya asole. Ekwache no say wakum nipa. Wase nipa konfo. Nti enfa ni kotum. Etimi o video di adanse say Bempah kum nipa. Ebremu odi na MPP fo munyina mayeden wadundum phone including na Nakufo Addo wadum phone Bawumia wadum phone Sami Owuku wadum phone Chama Wuntumi wadum phone ya papa John Bray wadum phone ya fo Owusu Bempah nkotum na 2024 mo pe power enti da agrada enya munim se NDC fo ene Ghana asofofo bi na sha agrada ati ahoya asofofo Ghana wo ya asofofo ene sha grada echi ene wanya kukudo ne ntaban sebi mpreduasa wodi ye de woye eti mo firi sa grada ye nani a sa grada ni tumi bia pa na mo so Owusu Bempah ye MPP ni na Owusu Bempah eye na Nakufo Addo sofo a enti da grada enko betuma ye de woye it is a Nakufo Addo so Bempah na da bompa ye mawo ema na wadi ahine ya ade agrada ye etimu hu se ku bi don bi na akwhye ma me na chi ena wa mena nye ntaban wonye tumi a wode ye saade no na NDC for person use agrada de score mu go MPP for mo mani na ho MPP for mo mani na ho na de NDC for ye ni sumase e person use e Ghana for media houses use agrada omonim se agrada attack Owusu Bempah no Owusu Bempah yemre na capitalism attack media na media yemra MPP for mo lusu anon onim so mo yesa omonim se wo lusu anon enti motra wa agrada di papa we ani enti ade NDC for akwhye agrada achi no mu ye munyi ni se bi mpreduasa omudi score mu go so what you say enti mesremo MPP for mon sorry na Bempah wonkum nipa NDC for person mu use ade we ade is politics ni mo ade we nye politics na mo mani pedi ya wo MPP fo mo se NDC fo na akwhye agrada echi epese gu papa we ani mase mo nim se MPP NDC fo na akwhye agrada ani mase na ye aduma we NDC fo asofofo ye NDC fo na abomode wusesa papa we ma me we a wasori papa we so ombetuma yusu agrada da achieve mu go but the nyame asra na wo no it doesn't matter na Ghana sofofo it is NDC fa kwa agrada echi na ka NDC fa sofofo kwa agrada echi na se na Nakufo Addo so mfa wo ko a
Ninti yenko se Agya Bempah wo dua so a awie tumi bekasa. Papa no ye innocent. Atia God didi papa no. Papa Owusu Bempah ye innocent. Mini obi a friend say me papa kan Japan. Olabo kan Japan. Olabo minister of America there. Olabo sorry what's Olabo kan Japan. Akopra go kasawate. Na Agya Bempah ye innocent. Olabo kan Japan wonim de si woni agrada ntem say. Agya Bempah le bepa achew ma agrada. Na woni maame ne ho adwempone. But sansa maame ne ye wo ba. Na wo kasa ye no oni sese wo de wasem kwa agrada so a. So Owusu Bempah hwehwe asomdie ma agrada. Ama agrada nya asomdie fro na buka na Japan sem. Na Agya ayi sa agrada so be hwehwe ahwaw amanye ne kwada na ma Owusu Bempah de a. Ona buka na Japan kasa wate. Olabo oba he doctor mi jero ni Yankopon humobro se kasa. Ona buka na Japan sorry wate. Na bra ahuhia demu agrada ekọ mu no. Agya Bempah hwehwe asomdie mu odifri wo ma agrada dama ne ho to no. Enti se ne se nipa na o hwehwe ye Agya Bempah hwehwe asomdie ma no. Se nipa na de papa ne ekọ ahuhia mu. Wo de papa ne ekọ sumu, wo de papa ne ekọ awehu ma ona buka na Japan. Ma oba meni suwe enfra okra na kasa wate. Ade bia wo fa agrada wo bia papa kasa. Na meni so wa komapa. Na wonim de si woni agrada ntema papa ne be pa wachew. Ehwehwe asomdie e de ma agrada. Na ne asomdie wa agrada nyaaye no. Kobusa wo binim amane a wo fa mu. Sa amane na Agya Bempah nti agrada wa fam. Agya Bempah nti agrada wa fa sa amane hunim. Na senne oba besia obema wo kwan. Ama ndisi fo awisu. Obema wo kwan magana fo so fo awisu. Amenne Agya Bempah kwada obeti ni so dia. Na kwasi Bempah Nyankopon ya wie Nyankopon. Ne woni kwasele tumi e wa wie mu no obekwo Agya Bempah. Sagrada wo so Agya Bempah so nwu no dia. Tumi e wa wie mu onkasama. Se ne dwode se tumi e wie bo wo Ghana dia. Tumi e wa wie mu no onkasama Agya Bempah. Na wona buka na Japan oba mi di ni so sewa no pese papa. Wo America minim se de sibia wate. Papa. Ona buka na Japan. Mi je mi Nyankopon humobro se kasa wate. Se na nakufo adu bosa wan kasa. Ona buka na Japan. Me power chewo Yesu dim se kasa. Kasama ewiase nyina hunu. Na agrada NDC fa kwhye omachi. Ejira ma amena nya kokoduro. Asofufo akwhye na chi. Ejira ma amena nya kokoduro so bema odi papa we be fa kwa we so. Fa ona buka na Japan se. Ne ba he doctor. Mesi mesre no. Onya ko na waksa. Ona o kasate. Ona buka na Japan kaswate. Na Agya Bempah agrada hwe. Wo omienu wudi adanse ma Agya Bempah se. Agrada Agya Bempah hwehwe asomdie ma no. Enti ona buka na Japan. Akompre ko. Ma de nyina oba kasama Agya Bempah. Na minim se wo mi video ya. Ona bo kasawate. Ona buka na Japan kasawate. Akompre ko be ma kasawate. No kwalifo Nyankopon wo se wona ne wo kwan ne no kure. Ona bo unu kure nti urinwu na wone nyale da kasawate. Na wonim no kure wo Agya Bempah ne agrada ntem. Se bra agrada ko na ho yehia mu. Papa we hwehwe asomdie ma no ta. Ona buka na Japan kasa. Ona buka na Japan kasawate. Ema Agya Bempah nya na asomdie. Ona buka na Japan uba bi di so se kasa. Na se na kufa adu fiti wa mfa ne ko. Obedani na chiagire Agya Bempah. Ona buka na Japan ubata yonti minim se wonna ne wachi se Agya Bempah. Ona bu ba bia wo bia fra Agya Bempah ka one word
fatu papa na kuma so na no say baby dia papa ni desa brebia no his soul will be rest agrada ka say bremu odima papa we push asumdue ma wo ti so ba man krado yusu wo man this for yusu na wasolete papa wo de ma ye tumi ekuta ye asolete eja bempa ama ne papa we tini so woni dem a agrada you will be regret one day. Now be sure so go hwehwe eja bempa pa na chew na sagrada me catch say be too late amount e be too late. It would be my man crowd in your yodium. My this if I suffer for your yodium. My this for your yodium. Nagne eja bempa say papa no. Na the day you will be regrets our bedroom no. So ubehu eja bempa pa na chewa. So ubehu eja bempa pa na chewa gada. Ajewe with the papa way. You'll be regrets. But there is no space for you to be brief. You'll be great, but there's no space for you to be rest. Your soul can never be rest in this earth, agrada. Obi should show konkwam. Wa should show ni pana ko wuomu. Say the year first e be try ni picture say ya chi Owusu Bempah. And then agrada wo hwehwe na wonsaka. But e che na chi no onyame bekasa. Wonyame obekasa. Na minim se be papa kan Japan obi anfa video ko ma na bo kan Japan mame. Ebusiafo na Reverend Isaac Owusu Bempah ne baba ko ene yakotie no de abai na wo hwe sabre ya wono anu nkomo ene edi ne nkomo ne edi na manu hunu a aba so ene osofo peni ti se wono a police for ti wa beche no na wakoda cells na ese be okura wo pe crampo no wayari wo mu kra still no be no akwete wo mo empese wo mo de ebema na no nsem ene edi wo nkomo na wo amaba online ni amo de madwenche aba yehu pa nyame nhira mo ebrebe mu aye bekenkan bi de asom wo bibia na mabedafo eso aye krado wo be semi otumi se asema to ne papa na kan pa obi enu obe ode ne sabe nku be che papa si obi enu so be se asembo ne ento ne papa na ye timi abeche papa na se de ti an papa ne kese a wode ti o man mu ne nimdi ekọ ekire amanfo aye omwa wo mu nso wo mu nim no na se ebre se obi enu a wo gire mu akebia ma no wanka woni ya mame meda wase me ma da wati efu ase obi a comment bia na ko sha no o be make sure say on share program no na foforo so nya bi hwe mame meda wase na me nya ba no akasa no me so medi ne ho ya pa udi ne ho ya papa wonu udi ni papa ho ni papa abuafo ni ho ya no wo udi ne ho ya papa adi nte medi ne ho ya o se ko no so ko ne papa ne nchen na o ga che ne papa se papa so ne konfo agrada wo issue a ana so ne konfo agrada wo bibia mesraw chaso what I say e ma ne nye too late answer wọ́n bẹ kase who deal papa ongrofo a mo be o papa ho ya there be internet so nko ntu ne fo also to the papa fo because akwala ma mo tu we se me your papa na se me ko ti bie mu na se me ya de bi na mpa o papa oh daddy me sere wade we de nka o ye ni sei a kebeboa ba wo ba no atimi anko papa ne nche no papa anko kasa anko tu papa fo ama papa tina afie ebru nua sa akopenta mo pe ebru nua kaseti akonfo agrada ma adube timu ne matata mo bechena na nkonyam mo bechena na nkonyam edi na tam ayade ense na mfata amame dabi medi oba no ya pa odi no ho ya papa na ne wan na onim se boni ba besi ai kwesa kwenhia obi enu a o tona sususu se meheda ye mistake ya hwe bibi ai se kwenhia etimi ban pofrum mu wan hwa na o trust na wo mehu se echia wie ye no mehu a no efuto no enkabo abere pa na kebetimi da bre ma me ka se me nkyerɛw se u twasa enim so wati akyia do gina wati ana ka kyerɛ se wati akyia na se de gina wani na beka se wati do gina wachi ana beka kyerɛ mo ti mo gina mo papa achi na so papa atwasa na asa na akyia wana wo se ko papa ne nkyɛn mo ana se mo wo je kyerɛ ne mo mo ye ne members no na so le ma no ana mo papa yi bibia wo se mo ko mo papa nkyɛn ka kyerɛ mo papa se dai ade a mo ye esraw se konfo agrada yo bibia na so wa fom okura na facha no ayo ba o ya so papa yini tine se ko mo en kanche so mfa bone ne nche mfa bone nche na ade ba ko a ehun ya ne se
se me papa etifie na se me papa eya ade bi na enye na se metima ben na koka kire na ejina suban ya na me papa no eda ne dintia okay ye wo papa fo bi wo ho a ansa no wo abofra be ben kura no usuru uti ansa na wo abofra ko be ben se me papa kura ni kura no usuru enti se de banya medjuma mu kura ye wo ye nkrofo bi ya fa mu some ye spiritual fathers anase wa sofo mpenifo bi o mo atete nkola no sometimes ye nkola na etieche create mu sa ade ye papa ne eye ne enye na nso ye ntume mben no esa no soban bi ana oda ne dinti ahomaso bi a woni munti no ye ntume mben no ne mu sasam to ne dia ye nkola no esa nso ye ya sa na papa fo no ebitie okay ebi fi se o manye sika o modu esoro nti ahomaso ne doso ye tanu ntino ye nkola no so ye ntume mben mu se papa yesere wo ade na wo ye no eyese nti yesere wo be ko ne nim kro be ka kiro se menim penifo kra ne nam o ma to me phone ana wo free fa na wa bo franso ba be to me phone beba ma am kiro Owusu Bempah nye sofo nse obi a oga na how there be Owusu Bempah ni claim too much Owusu Bempah ni pese o chese Ghana ha de ono sombo ese obi there be this is the time also Owusu Bempah no jan kwase asam no de nyansa bi senetim na nkwara na wo mo nche no pam obi a what I say no two na mo mame anamo two yetu Kristo anamo two yetu ediye ko wi ba bi ana se obi boko boni mu ana se papa mu ba ya nkofo bi wa mame ba bia wo ye adwuma na se ba bia wo kora nkofo bi won ma obe o mo se se won sa nkofo ni relate bebre because I dey tia nkofo na obi relate bebre no bibi betimi ato nkofo betimi adwane ana tia du beti bibi to wa du beti adwane yes asem wo ho na ni niam no ye komo no ye disia enesa Owusu Bempah Reverend Owusu Bempah ni nsem no nkofo dodo na mo ka se mo afefutu efim pa ititu asofo no bebre ne ka so mo afefutu efim sanse o mo nsusu da se asem bi se betimi atu na mo nso die futu na mo afefim ne die nso na me ka che ahwefo me hya sem free woni ga mi shira o ima ampa asem na ba ne de oye nipa asem na to no ti se ni ato ne Bible ka asem bi se biribi etu nua no ema wani enje because efre ne so eba so okay enti de mesre online sesi ane se asam ne de aba ana ya de a esi enti no online nyina ana so omo emra ne se omo nsa no omu ye papa ne mobo no omo fa ne fom so nche na se oba biemu a obesua nyansa se de mi ye ya nti na me ko wie ha sense enti so oba baka onye sa de ni biem se oba ade amfutu a metumi de ama ne se enkrofo omben won a omutwa ne ho ahia no ye sha asem ka asem se me ameti a metima aye powerful a se enkrofo betima timidi a ejina won a omatwa me ho ahia so utie se medi metuma senso a ejina won a omatwa me ho ahia etwa no because me amatwa ho ahia no asem na me ka kere you see timpenfo se openi a wantie futu ara so ohini a wonfa futu onya hwe no ntuma ya de sebi eti jana eti bini eti mesere se oba baka on hia niam bi e wa brabo mu won na odi omoche won se omumbua no on delete niam bi fra brabo ne mu because even ewiase ya nam no anasa ya phone kura ekita ya no edu bebi na se niam ne ya mabro so a etwase o delete bi fra so na phone ntumi nya free enti emre suna se nyame boa na mejini se nyame boa nso ne yebeyi na pie na se oba onfantu ni tirimu se nkrofo na oni omunam no onfo mu nanti biem na onbeki so be keep ni secret because the more who da secret edino and adeba ko na Sunday na me ka wa sori ne se so oni bada se ni bia obetuma ya powerful a e depend the way a wonam adeba ko ntie ye nyankopon ni hu ohun ye se or you're unpredictable. You can never predict Yankupan Yasomono. And they say Yankupon the Oja Eba Unchaya. Or China you be expecting so beside the Ojaba or the Insu Nebeba. I did tell them who be expecting so what in Subeba or in Framan Nebeba. And see Yankupona Yedination, to me who ne chiquine. You cannot predict, say,
this is how Nyankopon tie and they say ye nia Owusu Bempah eba biemu a na megini sa obeba na so oba biemu a o make sure say na namobi obetu no eni Kristo asem embobra ohima nyame nhyira pa nyame nhyira won so akebel na eba prophet Silas so wonu do say metwa to efuto bi afa so me hwefo Mame, Ghana police ne Ghana law any Owusu Bempah ndi. Ode ugina wa omuni ni Ghana police any Ghana law any Owusu Bempah ndi. Any ne nkwala any police for any soldier for no mo so mo ko Owusu Bempah fi any bodyguard so mo no Owusu Bempah ndi. One, I dey tell America sa. Owusu Bempah timi fa mran se ni nsem. Hwehwe video ni ma me ka yue dey atwam. Hwehwe video ni ma police ni bi kura bre na ho ase. E dey phone bre Owusu Bempah. Owusu Bempah ya hello wan fi no. Oni pa bia na ho brase e peja ba empeja e bre wase. To Owusu Bempah Ghana law. Se Ghana for amamra nya djuma o mani ma. Me di o mani ho yawo. Me mo mpa ye kura mo mani biem. Manu si. Say yen emrani Reverend Owusu Bempah ni se na wo hwe ni ma ummo mpa ye mo mani biem manu si. Ebusuafo na yese ne mabedwafo prophet Silas ene akebel ene me no modi nkomodia fa Reverend Isaac Owusu Bempah na manu hunu abeso no so ene amanfo nso nsema wo mayie pie efa chi a yache no ewu na ne niemu no mo amode madwenche ba nyame nhyerem bebre ma contribute ye mu nsem ni bia enam yiye de nsem bisa ayedi ho enkomo ewa ha saa so na mo amantimi comment no so no me da mo asese mo nso mo hwe program yi nyame nhyerem pa na madam asere na madam engineers any editors ase wo mo a wo muta ekire ye adwuma we kire se na obehu ye video yi se na wo hu no video so no na se wo nso album de o ma ya de pa ama bi etimi akoye me cameraman so wo twa camera na te se wo gina wo saa yakata ebese wana we ni ni o gina wa te se wo twa camera na te wa ya de pa ono so nyame ensha ne busafo me de me nsem no ebewe ne busafo me kensu studio se nene de di kan ya wo hwe too much HD a ene wa ba yie pa ye woni pa bebre at the moment mmodia na mo subscribe na mo share videos no on all the social media platforms na fofo expect me hu na o mo subscribe to channel and say nini emu no Ghana mu Ghana papa ene ye pe enti obia enkabom ne empre Ghana papa na bia to yi a ye ne etime nyani je ewo mu midi ni na ama Owusu ha ene ne ye de dwumadie no esi nyame ya adoma e be de ehia bi makramunya MPP for Monsolio MPP for Monsolio na kanipa waya mu bone de e mu party ni de ko Owusu Bempah nka hu entenwe Ghana police etimi bowura papa ne promise bra wo ya asole e kwache no say wakum nipa wase nipa konfo nti enfa ni nkotum etimi o video di adanse say eye Bempah kum nipa ebre mu odi na MPP fo munyina mayeden wadundum phone including na nakufu ado wadum phone bawumia wadum phone samia wuku wadum phone chama wuntu no wadum phone ya papa John Bray wadum phone ya fo Owusu Bempah nkotum na 2024 wo pe power nti da grade ye nyamunim se NDC fo ene Ghana asofofo bi na sha grade ati ahoya asofofo Ghana ahoya asofofo ene sha grade ati ene wanya kukodo ne ntaban seven predrasa wodi ye de woye eti mo firi sa grade ye nani a sa grade ni tumi bia pa na mo so Owusu Bempah ye MPP ni na Owusu Bempah eye na nakufu adosofo a enti da grade nko betuma ye de woye enti sa nakufu adoso aja Bempah na da bompa ye mawo ema na wodi ahine ya ade a grade ye eti mo hu se ku bi don bi na akɔhye maame n'akyi ɛna wɔn na anya ntaban wɔnyɛ tumi a wɔde yɛ saa adeɛ no na NDC for person use agrada de score mu ko MPP for mo mama ni na ho MPP for mo mama ni na ho na adeɛ NDC for yɛ ni sumase e person use Ghana for media houses use agrada omo nim say agrada attack Owusu Bempah no Owusu Bempah yemre na capitalism attack media na media yemra MPP for mo lusu anon onim so mo yesa omo nim say wo lusu anon eti mo trawa
agrada di papa we ani enti ade ndc fo akwhye agrada echi no mu ye munyi ni se bi mpreduasa omudi school mu go omudi school mu go so what you say enti mesremo MPP for mon sorry na Wẽap Bempah wonkum nipa NDC for person mu use ade we ade is politics ni mo ade we nye politics na mo manipa di ya wo MPP for mo se NDC for na akwhye agrada echi epese gum papa we ni mase mo nim se MPP NDC for na akwhye agrada ni mase na ye adwuma we NDC for asofo ye NDC for na abomode wu sesa papa we maame we a sorry papa we so ombetuma use agrada da achieve am go but the nyame asra na wono it doesn't matter na Ghana asofo for it is NDC for akwhye agrada echi na ga NDC for asofo akwhye agrada echi na se na nakufa do so mfa wo a Ninti yanko se Wẽap Bempah wo dua so a awie tumi bekasa papa no ye innocent atia agrada di papa no papa Owusu Bempah ye innocent mini obi a friend se me papa kana Japan Olabo kana Japan. Olabo, minister of America there. Olabo sorry what's Olabo kana Japan. I go pray go kasawati. Na Wẽap Bempah ye innocent. Olabo kana Japan unim de si woni agrada antem se. Wẽap Bempah le be pa achew ma agrada. Na woni maame no ho adwembone. But sansa maame ne ye wo ba. Na wo kasa ye no ni se wo de wasem kwa agrada so a. So Owusu Bempah should share some dear my granda. And my granda nyasum dear for Nabuka Japan sem. Then the job I Sagrada so beshisha a how a manana quadana Owusu Bempah dear. On Nabuka Japan Kasawati. Olabo, Oba Dr. Mijia Radnyangupo Humo Bronsa Kasa. On Nabuka Japan, sorry what's Nebra and we hear them more grande co munu. Wẽap Bempah should share some dear more different woman agrada dama no tone. It is a ne, Sandy Pana or she, yes, ye and Wẽap Bempah should share some dear man no. Sandy Pana the papa new qua when you hear mu. What the papa new qua sumu, what the papa new qua woman on a book and the Japan. Mauba miniswe and fro cra, ne casa what's it. I did be a wofa granda will be a papa casa. Na minister wakumapa. Na winning de si woni agrada antema papa ne be pa wachew ahwehwe asumdie e de ma agrada na ne asumdie wa agrada nyaaye no kobusa wo binim amane a wo famu sa amane na Wẽap Bempah nti agrada wa fam Wẽap Bempah nti agrada wa fa sa amane hunim na senne oba besia obema wo kwan ama ndisi fo yusu obema wo kwan magana fo so fo yusu amenne Wẽap Bempah kwada obeti ni so dia na kwasi Bempah nyankopon ya wie nyankopon ne woni kwasele tumi e wa wie mu no obekwo Wẽap Bempah sagrada wo so Wẽap Bempah so nwu no dia tumi e wa wie mu onkasama se ne dwode se tumi awia bo wo Ghana dia tumi e wa wie mu no enkasama Wẽap Bempah na wona buka na Japan oba mi di ni so se wa no pese papa o America minim se de sibia wate papa ona buka na Japan mi je mi nyankopon humo bro se kasa wate se na nakufo adu posa wan kasa ona buka na Japan me power che wo Yesu dim se kasa kasama ewiase nyina hunu na grada NDC fa ko shomachi ejira ma amena nya kokoduro asofufu akwhye na chi ejira ma amena nya kokoduro so bema odi papa we be fa kwa we so
Wọ́n na boka na Japan say. Ne ba head doctor. Mesre no. Onya call. Na wanksa. Ona o kasate. Wọ́n boka na Japan kaswate. Na jab pani agrada hwe. Wo o mienu wudi adanse meja Bempah say. Agrada Eja Bempah hwehwa asomdwe ma no. Enti wọ́n boka na Japan. Akompre kon. Ma de nyina. Oba kasa meja Bempah. Na minim say wo me video ya. Honorable kasawate. Honorable kana Japan kasawate. Akompre ko be ma kasawate. No kwalifo nyankopɔ wɔ se ɔne ne wɔ kwan ne no kure. Honorable unu kure nti urinwu na wele nyale da kasawate. Na wonim no kure wɔ Eja Bempah ne agrada ntem. Se bra agrada ko na ho yehia mu. Papa we hwehwa asomdie ma no ta. Honorable kana Japan kasa. Honorable kana Japan kasawate. Eja Bempah nye na sumdue. Ona muka na Japan uba bi di so se kasa. Na se na kufa adu fiti wa fa ne ko. Obeda ni na chiegire Eja Bempah. Ona muka na Japan uba ta yonti mini se wonna ne wachi se Eja Bempah. Ona bu ba bia wo bia fra Eja Bempah ka one word fatu papa na kupa so. Na no se ba bia papa ni desa abre bia no. His soul will be rest. Agrada kaze bremu odima o papa we pehwa asomdwe ma wo ti so ba ma man krado yusu wo ma ndisi fo yusu na wasolete papa wo de ma ye tumi ekuta ye asolete Eja Bempah amma ne papa we tini so woni dem a agrada you will be regret one day na obe hwe so ko hwehwe Eja Bempah pa na chew na so agrada me catch say be too late amount e be too late. It would be my man crowd in your yodium. My this if I suffer for your yodium. My this for your yodium. Nagne Eja Bempah. Say papa no. Na the day you will be regrets our bedroom no. So ubehu Eja Bempah panachawa. So ubehu Eja Bempah panachawa. Gada. Ajewe with the papa way. You'll be regrets. But there is no space for you to be brief. You'll be great, but there's no space for you to be rest. Your soul can never be rest in this earth, agrada. Obi should show konkwam. Wa should show ni pana ko wuomu. Say say dey your first be try ni picture say ya ti Owusu Bempah. And then agrada wo hwehwe na won saka. But e kire na chi no onyame bekasa. Onyame obekasa. Na minim se be papa kana Japan obi an fa video ko ma na bo kana Japan mame. GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Owusu. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Anani, so open the best media school in Ghana there, and a Too Much Multimedia College. If we say a band equipment apapa, a chair for our quadri ewadisium, any air conditioned room there, the band media law, advertising, camera handling, and the marketing there. Elena Ewa, location Ewa Abeka Park Junction. Fanamba ne boasio, na wankasa fre, na obi another one, na me mo bi kasa me frama, wankasa fre, abati